nonaha kafu itunguye ikipe ya Rayon Sport arenga miliyoni 25 zo kwitegura iyi mikino ya kafu, dore ko ari imikino nyafurika ikwiye gukinwa n'amakipe aturuka mu bihugu bitandukanye bya hano muri Afurika, aho Dr Patrice Motsepe, perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika, aya ni amafaranga yohereje kuri konti y'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo hitegurwe iyi mikino, dore ko ari igihe gitoya ngo Rayon Sport itangire kwerekeza mu gihugu cya Cameroon, dore ko ifitanye umukino n'ikipe ya Panta ituruka muri iki gihugu. Mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport yakiriye inkuru nziza, kuko aya ni amafaranga agomba kuzafasha Rayon Sport mu kwitegura neza uyu mukino, mu gihe APR yo ibintu bikomeje kugorana cyane, ndetse kafu yagize icyo ibasubiza mu buryo bwo kudakinira ku kibuga, nubwo hari gukomezwa havugwa ko hariho indwara ya Ebola. Mu gihe kandi abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda batungurana umunsi ku munsi, aho uwo bakunze kwita Mukono Elia Eldinho yatunguranye cyane mu buryo bukomeye cyane, ndetse akaza no gutungura abafana muri rusange, ndetse n'umutoza hari ingingo Francis arebye ubuhanga uyu musore afite, ndetse n'uburyo ashoboye kugorora ikirenge cye neza, byatunguye ndetse binashimisha abafana bari baje kureba uko imyitozo ya Rayon Sport irimo kugenda. Ndetse kandi abasore b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kwitegura mu buryo bwiza, ndetse n'umutoza wabo hari ingingo Francis, uyu mutoza rwose ni umutoza wagiriye ibihe byiza mu kipe ya Rayon Sport, ndetse inkuru nziza zikomeje kugenda ziboneka muri Rayon Sport. Mu gihe kandi turaza no kugenda tuganira n'andi makuru atandukanye yo mu kipe ya Rayon Sport. Ese byifashe bite? Ni abahe bakinnyi ubu ngubu biri kuvuga ko ari bo bazaja kuri lisite, nubwo yatanzwe, ariko nyamara kuba yaratanzwe ibintu rero byahinduka, dore ko abakinnyi ba Rayon Sport bose ubu ngubu ari intwaro zicyaye kandi zimeze neza, zifite ubuziranenge, aho perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdulahi yatangaje amagambo akomeye cyane kubera ikibazo cyabonetse kuri mukeba we APR FC wikuye mu mikino ya Super Cup, igikombe kirusha ibindi agaciro mu gihugu cy'u Rwanda, aho yavuze ko nubwo byagenze kuriya na n'ubundi bazanahura, ni ibintu by'ubwende, ndetse nta niho bizagaragaza ubuhanga bw'ikipe ya APR ndetse n'ubuhanga bw'ikipe ya Rayon Sport. Turaza kandi kugenda tuganira n'utuntu n'utundi dukomeje gucaracara mu kipe ya Rayon Sport. Ni Rayon 50 TV ikomeje kukugezaho amakuru y'umwimerere kandi azira ibihuha, wibuka kudushyigikira ukanda subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utaja ucikanwa n'amakuru tugenda tubategurira mu kipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport irimo kwitegura imikino ya kafu, aho kuri uyu munsi wo kuwa gatanu ishyirahamwe muza tunguye iyi kipe ya Rayon Sport, dore ko bohereje arenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda yo kugira ngo Rayon Sport yitegure neza imikino ya kafu, dore ko tariki 5 aribwo umukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Panta ituruka mu gihugu cya Cameroon ariho ibintu bizasobanuka, dore ko iyi kipe atari ubwa mbere Rayon Sport izaba igiye guhangana nayo, aho aya mafaranga nk'uko byatangajwe na perezida w'impuzamashyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika, Dr Patrice Motsepe, yatangaje ko ikipe ya Rayon Sport yoherejwe amafaranga yo kugira ngo yitegure
ndetse byanamenyekanye ko perezida w'ikipe ya Rayon Sport Murenzi Abdulahi yayakiriye kuri konte ikipe ya Rayon Sport nk'ibisanzwe. Ni ibintu rero by'agaciro, ni ibintu byiza kubona ikipe ya Rayon Sport yitegura neza kandi imeze neza. Mu gihe imyitozo abasore ba Rayon Sport bakomeje kuyikora mu buryo bwiza kandi buziguye, ndetse bakora n'ibindi bintu bikomeye kugira ngo bitegure neza, dore ko nubwo kafu izakinwa ndetse n'igikombe kirusha ibindi agaciro mu gihugu cy'u Rwanda nacyo kizakinwa ku itariki ya 27. Ikipe ya Rayon Sport ikaba itegereje ikipe ya Polisi FC. Kumva ko rero Rayon ifite akazi katoroshye igomba gukora, ndetse rero ikitegura neza ikipe ya Polisi FC, kuko iki gikombe cyo kigomba kuza mu kipe ya Rayon Sport kikabikanwa n'ahandi ibikombe biri nk'uko bisanzwe. Aho kandi abakinnyi ba Rayon Sport ubu ngubu bameze neza rwose nta kibazo, ndetse n'abarwayi nabo bari kwitabwaho mu buryo bwiza, kuko abaganga ba Rayon Sport barahari kugira ngo bite ku buzima bw'abakinnyi bose bafite ibibazo muri Rayon Sport, kugira ngo igihe rero match izaba yatangiye ubundi abakinnyi bazaba bameze neza, ndetse n'abafite ikibazo cyarakemutse, ubundi ibintu bigende neza, intsinzi tuyibone. Aho kandi perezida wa Rayon Sport yatangaje amagambo akomeye avuga yuko nubwo APR yanze ko bakina ikikora muri Super Cup, na n'ubundi bazahura, kuko nta hantu yahungira mu gihe ikiri mu Rwanda, kuko Rayon Sport yiteguye kuzakora ibishoboka byose, yiteguye kuzashimisha abanyarwanda ndetse no gushimisha abakunzi bayo muri rusange. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe, wibuka gukora